Dobrodošli na kanal Mračne priče. Mjesto gdje se tama budi, a šapat prošlosti postaje glasniji od tišine. Ovdje ćete pronaći najjezivije legende, misteriozne nestanke, uklete predmete, neriješena ubistva i priče koje nikada nisu dobile svoj kraj. Ako volite da istražujete ono što se skriva iza mraka, na pravom ste mjestu. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i uključite zvonce, kako ne biste propustili nijednu novu priču koja slijedi iz dubina nepoznatog. Crna magija. Riječi koje se izgovaraju šapatom. Riječi koje nose težinu staru kao čovjek. Neki je zovu zabranjena umjetnost, drugi molitva koja ide unazad, a najstariji vraćevi na Balkanu tvrde da je to put kojim se ne vraćaš isti. Crna magija nije samo ritual, ni samo namjera. To je, kažu, ugovor između čovjeka i nečega što ne razumije, nečega što ne vidi, ali što ga čuje bolje nego iko. U davnim vremenima smatralo se da svaka izgovorena riječ nosi energiju, svaka kapi krvi obećanje, a svaki simbol otvara vrata. Postojala su pravila koje običan narod nije smio niti da čuje. Prave formule, one koje su se prenosile sa vraćava na učenika, ostale su skrivene u sjenkama. Ali ono što se znalo, bilo je dovoljno da se ljudi plaše. Crna magija je bila zabranjena jer ne traži cijenu, ona je sama uzme. Uzme pažljivo, sporo, kao da uživa u tome da ti pokaže koliko malo nad sobom imaš kontrole. Ono što mnogi ne znaju jeste da je Balkan oduvijek bio leglo ovakvih rituala. Od Bosne preko Srbije do Makedonije kružile su priče o vračarama koje vezuju dušu, o ukletim predmetima, o kutijama zakopanim ispod praga. I o porodicama koje su u jednoj noći izgubile sve, pa čak i sebe. Ovo što ćete čuti nije legenda, nije mit, nije urbana priča. Ovo je slučaj koji se dogodio ne tako davno. Slučaj o kojem se u selu i danas govori samo iza zatvorenih vrata. Slučaj u kojem se jedna obična žena našla u središtu nečega što niko nije znao da objasni. I sve je počelo jednim predmetom. Nečim što nije smjelo biti pomjereno. Balkan je oduvijek bio mjesto gdje se granica između vidljivog i nevidljivog tanji brže nego igdje drugdje. Stari narodi vjerovali su da noć krije više nego mrak, da zemlja nije samo tlo, već slojevi duša, zavjeta i davno izgovorenih riječi koje još uvijek vise u zraku. U tom svijetu magija nije bila čarolija, bila je alat, a crna magija. To je bio oružar skriven u sjenama. Na selima se oduvijek pričalo o vezivanju, ritualu kojim se čovjeku oduzima sreća, porod, zdravlje ili ljubav. Baka bi rekla da ako nađeš konac vezan u 9 čvorova ispod praga, nije ga tamo vjetar ostavio. Ako naiđeš na zemlju koja je očigledno svježe prekopana ispred kuće, znači da je neko već radio. A najgori znak bio je onaj koji se spominjao u strahu, kutija. Predmet za koji se uvijek govorilo da donosi ono što je u nju zatvoreno. U crnoj magiji simbolika je sve. Svaka dlaka, svaki konac, svaka kap krvi, svaki ekser ili ogledalce. Sve to ima svoju svrhu. Dlaka, dio duše. Krv, obećanje. Čvor, zaključavanje puta. Sat, vrijeme koje ne ide onako kako misliš. Ogledalo, prolaz. Stari vraćavi su znali da se najveći rituali ne rade na groblju, kako misle neki, već ispod praga kuće. Prag je mjesto gdje se svako jutro pređe iz sigurnosti doma u svijet koji te čeka. Tu se duša najlakše zakači. Ako se ispod praga ostavi ono što ne treba biti tamo, čovjek ga nesvjesno svaki dan aktivira korakom. I zato se u selima i danas priča da se nikada ne smije čistiti ili pomjerati nešto nepoznato iz zemlje ispred kuće. Jer ponekad nije zemlja ta koja čuva tajnu, već ono što je u nju zakopano. A sve to vodi nas u priču koja je dugo šaptana, prepričavana samo među starijim ženama, onima koji još drže do običaja i koje vjeruju da je svaka riječ kletva ako se izgovori naglas. Priču o kući u kojoj se sreća prvo ugasila, a onda i svjetlost. Priču o ženi koja je pronašla ono što niko ne bi smio ni vidjeti ni dirati. I o ritualu koji je završio mnogo gore nego što su sela ikada priznavala. Jer neki rituali jednom kada se pokrenu, ne mogu se više zaustaviti. Sve je počelo jedne obične, tihe večeri. Žena po imenu Mila, kako su je mještani zvali da joj sakriju pravo ime, vraćala se kući nakon što je nahranila stoku. Bila je već mrkla noć, hladna i teška, ona vrsta noći koja se spušta kao mokra tkanina preko ramena. Kad je kročila na prag svoje kuće, osjetila je kako je se daska pod nogom neobično pomjerila. Kao da je ispod nje nešto živo.
Pomislila je da je daska istrunula, ali kad se sagnula, vidjela je zemlju koja je očigledno nedavno bila otkopana. Nije bilo tragova čizama, nije bilo blatnjavih otisaka. Samo tragovi nekoga ko nije želio biti viđen. Uplašena, uzela je malu motiku i oprezno razgrnula sloj zemlje. A onda je ugledala to. Malenu drvenu kutiju, jedva veću od dlana, zamotanu u crnu tkaninu. Drvo je bilo staro, ispucalo, kao da je ležalo godinama pod zemljom. Ali tkanina je bila nova, netaknuta, crna kao noć koja je okružila. U trenutku kad je tkaninu dotakla, Mila se stresla. Prošao je hladan, oštar trzaj, kao da je neko povukao dah iz nje. Ali najgore tek dolazi. U kutiji su bile 3 stvari koje nikada nije smjela vidjeti. Pramen njenih vlastitih kose, zategnut koncem u 9 čvorova. Malo ogledalo koje je izgledalo starije od kuće. Sad bez kazaljki, na čijoj pozadini su brojke bile ispisane unazad. U trenutku kada je shvatila da je kosa njena, Mila je osjetila kako joj se stomak steže. Ko je imao hrabrosti da joj otkine pramen? Kada? Kako? A onda, taj sat. Nije imao kazaljke. Ali nešto je kucalo unutra. Ne kao otkucaj mehanizma, nego kao da nešto živo udara iznutra, tražeći da izađe. Te noći u kući se prvi put dogodilo ono što se kasnije prepričavalo uz gasnule svijeće. Mila je ostavila kutiju na stolu i pokušala zaspati, ali iz kuhinje se čuo tupi zvuk, kao da je nešto palo. Kada je sišla niz stepenice, vidjela je da je ogledalo ispalo iz kutije i okrenulo se prema ulaznim vratima. Sama ga nije mogla ni dotaći da se ne naježi, ali to ogledalo je sada gledalo u pravcu praga. Upravo tamo gdje ga je našla. Sljedećih dana njen pas je prestao ulaziti u kuću. Noću je zavijao prema vratima kao da vidi nekoga koga čovjek ne može. Djeca iz sela tvrde da su vidjela ženu kako stoji ispred njene kuće, ali lice joj je bilo zamagljeno kao da ga magla upija. Mila više nije bila ista. Počela je bljedjeti, mršaviti, govoriti da se u kući nešto šeta. Da joj noću neko diše za vrat. A sat iz kutije, iako bez kazaljki. Počeo je da kuca sve glasnije. Svake noći jače. I onda jedne zore prestao je. A s njim prestala je i tišina. Jer je tad počelo ono najgore. Te noći kada je sad prestao kucati, Mila se probudila u potpunoj tišini. Ne u onoj običnoj, noćnoj tišini, već u tišini koja diše. Onaj tip tišine u kojoj osjetiš da nisi sam, iako nikoga ne vidiš. Bila je blizu svitanja kad je čula kako nešto grebe iznutra po vratima njene sobe. Polako, kao da se neko prstima povlači po drvetu, pokušavajući da obeleži put. Mila je prvo mislila da je to mačka, ali svi u selu znaju da mačke ne grebu vertikalno. I nikako ne unutar zaključane kuće. Kada se približila vratima, grebanje je stalo. A onda se čulo tiho šaputanje, kao žena koja govori prebrzo da bi se razumelo. Glas nije zvučao ljudski. Bio je preblizu. Previše blizu, kao da dolazi iz njenog vlastitog uha. Mila je tada shvatila da je kutija samo ključ, a da je ono što je bilo u njoj već našlo put unutra. U panici je potrčala ka kuhinji, uzela kutiju i sve što je bilo u njoj i izašla napolje. Hladan vazduh joj je jako udario, kao da se vraća iz duboke vode nakon dugog zaranjanja. Dok je stajala na pragu, po prvi put je primijetila nešto jezivo. Njena sjenka nije bila potpuno iste boje kao prije. Negdje na njenom rubu najtamniji dio se micao, kao da pripada nekom drugom, a ne njoj. Starica iz susjedstva, koja je poznavala stare običaje, došla joj čim je čula buku. Pogledala je kutiju, ogledalo i sat i bljedjela kao da je vidjela mrtvaca. Rekla je samo jedno. Ovo nije ostavljeno da te prokune. Ovo je ostavljeno da te uzme. Objasnila joj da se radi o rijetkom i zabranjenom ritualu koji se koristio da se veže duša ne zbog ljubavi ili mržnje, već zbog zamjene. Neko je želio Milin život. Ne figurativno, nego doslovno da zamijeni svoj kraj njenim početkom. Sad bez kazaljki bio je znak da je počelo odbrojavanje koje čovjek ne može vidjeti. Ogledalo je bilo prolaz.
a kosa. Trag kojim će ono uvijek pronaći vlasnika. Starica je naredila da se odmah ide na kraj sela, do starog hrasta, gdje se nekada spaljivala urađena stvar. Mila je drhtala, ali je pratila. Dok su hodale, šaputanje se pojačavalo. Čulo se iz kutije, iz zemlje, iz vazduha, kao da samo noć govori. Kada su stigle, starica je otvorila ogoljenu rupu, položila kutiju unutra i polila je solju i pepelom, starim sastojcima za zatvaranje. Ali prije nego što je započela spaljivanje, Mila je osjetila da je neko dodiruje po ramenu. Polako, ledeno, poput ruke koja nije ljudska. Okrenula se, nikoga nije bilo. Ali sjenka iza nje nije pratila njen pokret. Ritual je trajao nekoliko minuta, a onda se zemlja iznad ukopane kutije lagano podigla kao da je nešto udara odozdo. Starica je povikala da ne gleda. Mila je ipak pogledala. U tren oka oganj je izbio iz zemlje, visoki crn kao nafta, a nešto poput glasa, hladnog i šupljeg, zaurlalo je iznutra. Ne ljudski, ne životinski, kao da urlik dolazi iz same tame. A onda tišina. Zemlja je pala. Sve se smirilo. Starica je rekla da će ono sada ostati gdje jeste, ali da će Mila cijeli život osjećati posljedice. Da su takvi rituali poput ožiljaka nikad ne bole isto, ali nikad ni ne nestanu. Te noći Mila se vratila kući. Nikada više nije čula grebanje. Nikada više nije čula glas. Ali njen pas nikada više nije kročio unutar te kuće. A mjesto gdje je kutija bila zakopana i danas je ogoljeno. Ni trava, ni cvijet, ni korov, ništa tamo ne raste. Starica je samo rekla: ko kopa pod tuđim pragom, sam sebi iskopa put. Ako ste stigli do kraja ove priče, onda već znate da se mrak nikada ne gasi, samo čeka svoju sljedeću priliku da progovori. Hvala vam što ste bili dio još jedne mračne noći na kanalu Mračne priče. Ako vam se dopalo ovo putovanje kroz tamu, ne zaboravite ostaviti like, podijeliti video i naravno pretplatite se na kanal, da zajedno zakoračimo u novu jezivu priču koja tek dolazi. Do sljedećeg puta. Ostanite daleko od sjena.